Inyo po nawa itong ikaligayahan.
Mi puri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni kekakayapan, tinggapi ay
Jesus the Savior is risen from the Wake, O people, sleep no longer. Greet the breaking day. Christ Redeemer, Lamb and Lion, turns the night away. Join in the dance of the earth's jubilation. This is the feast of Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In heaven the blessed your glory proclaim. On earth we your children invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave. Join in the dance of the earth's jubilation. This is the feast of the love of God. Shout from the heights to the ends of creation. Jesus the Savior is risen from the grave. Wake, O people, sleep no longer. Greet the breaking day. Christ Redeemer, Lamb and Lion, turns the night away. Join in the dance of the earth's jubilation. This
in the said shrine with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law on rectors of churches and archdiocesan statutes, directives, and established local traditions as duly referred to the competent ecclesiastical authority, but with exception of all other parochial functions so as not to interfere with the ministry of nearby parishes. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 18th day of May 2025 and remains valid until the 12th day of May 2031 unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 18th day of May, in the year of our Lord 2025, at the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, Pampanga. Signed, Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Kaliguran kong kapatid, kaliguran kong kapatid, peregrinos at devotos ng Birhen ng Lourdes, Paulina ng Kamalayan na ng Arsobispo Florentino Lavarias, king pamangailangan ng pamamastul king Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, at tiwalaya karing kagiwan ng Padre Fernando Taruk David para king kasuywan na ng metong arektor, inawad na kanako ing ipasyag ko king Laguna, ing kalingapan na antimong pastul para king balayanan ng Diyos, kaya king santuario ng Birhen ng Lourdes. Lain ni panibala ni kay kayo, Padre Fernando Taruk David, antimong bayuyong rektor. Yanyaduan ko kang ing ipasyag na ing kasalpantayanan apangako na ning katapatan. Ako, Reverendo Padre Fernando T. David, kambening matibe kasalpantayanan. Sa salpantayanan ng pong papasyag ko, king balang metong ating sablang makalaman, king tanda ning kasalpantayanan. Niyapin, sa salpantaya ko, king metong a Diyos, ing panglubos may paya, linalang king manuat yato, king sablang mayakit ang puan mayakit, at king metong agino Yesu Kristo, bugtong ayanak ning Diyos. Mibait kinging pa, bayo pa king sablang panawon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos at tutu, ibat king Diyos at tutu, mibait megawa. Kaya kung king panga Diyos ning pa, aking kapamilatan na megawaing sabla, king uritamong tao at paulining pamangabos kay katamo, tinipaya ibat banwa. At may katawan niyang tao lalang ning Banaday Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuya king krus, paulida mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato,
linasaya, mete at mikutkot, at sinubiyang mebe kay bating atong aldo, agpangkingula na rin kasulatan, at minukyati banwa, makaluklok wananingig pa. Pasibayang datang mitmong ligaya, ban mo kung karing mabiyempo ang mga mate, ating kayaryana alayang kapupusan. Sa salpantaya kuking banalay espiritu, ginuampon babiye-biye, amenibat kingig pa ampon king anak, akambeningig pa ampon ing anak, miyagnan misamban ampon mi parigayan, minasbukya kapaminatan ding propeta. Sa salpantaya kuking medong kapulungan, banal, katolika, ampon apostolika, papasyag kuking ating medong binyag, king pangpataw daring kasalanan, at panayin ko yung pangasibring mering mete, ating datang abiye alangangga. Amen. Pangako ning katapatan. Kambening matibay kasalpantiyanan, sa salpantiyanan ko naman ing sablang makapalaman king amano ning Diyos, makasulat o milikas-likas king tradisyon, at papaniwala ning banal kapulungan king masusi ng pamanatol, o king karaniwan at lagumang pamanuro, antimong pepasyag ning Diyos, at managkat king pamanyal pantaya. Matibay ko namang tatanggapan ang pong kakaulan, ing balang medong at sablang bage, papaniwala ng matibay ning banal na iglesia, dikil king kasalpantiyanan ang pong pamibibye, ang pong panughaling Kristiyano. Makanyan mo naman, susuko king pinubluban ang pong kaisipan ko, king kapamintuan, king tuturuning banal na Papa, Leo 14, aking kapamisanan daring obispo, po tanggagawang ding tunay pamanurura, bistaman papasyag dala reting turu, king dapat ay mandatila. Talakad tabo. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. O Diyos ay ikpami, iking tagapagligtas mi, lingusan mo laking pakalulong mo ring anak kay nampuning lugod mo, banking pamanyal pantaya rakang Kristo, kamtanding tunay katimawan, ating biye alanganggang pengako mo karela. Itiyadan mi kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyak maghari kambe mo ting banal na Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasing ibat, king libro ring dapat daring apostol. I Pablo at i Bernabe, migbalik la ka rin Antioquia ning Pisidia, kay batdang pepaindalan Listra, ampo ka rin Iconio. Pepaksik na nga nalaloob ding alagad at disnanda ka rin, at inusukan dalang manatili king kasal pantayanan. Kailangan tangan dumalan dakal akasakitan, ngarang sinabi. Bayo tamo milog king kayaryanan ng Diyos, king balang metong karing kapulungan, tinuldulang makatuwang talapanibala, at kambening pamanalangin at pamagayuno, penwala rala king ginu akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia at niras la Panfilia, kay batdang penaral ingamano na ning Diyos karin Perga, tinaglos lang linuslus karin Atalia. Manipat Atalia, miglayag lang pabalik Antioquia. Nung nula kamumulan, mi panibala king grasya na ning Diyos, para king obra ngening ikwararang agampanan lubos. Inyang miras la Antioquia, tinipon dala ring miyembro na ning kapulungan, at belitarangan ing sablang depat na ning Diyos karela, at nung numakanano neng biklat ning Diyos karing pagano, ing dalan apainturo king kasalpantayanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, purian king lagyo mo, o ari ko at Diyos ko. Purian king lagyo mo, king kapilan paman, makiapit po kayong pamagkanta. Malugod dia at mapaglunos sing Ginoo, banayad dia king pamimwa at kukupas ing lugod na. Maya pialubing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at tsuking sablang dapat na. Sablang lelangan mo, puryanda ka,
O Ginoo at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalita ring ligaya ning kekang likaryarian at ing kekang kayo pa yan. Purihan keng lagyo mo, O Ari ko at Diyos ko. Purihan keng lagyo mo, ikapilan Ipakilala ding sabla ring mayupaya mong dapat ating maligaya ng kamalan ning kekang kayarian. Ing pamagari mo alang kapupusan, ari ka kapilanman. Purihan keng lagyo mo, O Ari ko at Diyos ko. Purihan keng lagyo mo, kikapilan paman. Purihan keng lagyo mo, O Ari ko at Diyos ko. Purihan keng lagyo mo, kikapilan paman. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako'y Juan, ikit ke ing metong abayong banwa, at ing metong bayong yato. Alane ing sadyang banwa at yato, alanya naman ing dayat malat, at ikit ke ing banala syudad, ing bayong Jerusalem, titipayang ibat king Diyos. Antiya mo ing kakasal, makagayakya, bansalubong king lalaking maging asawa na. Kabudabud, dimdam keng masikan asiwala, ibat king trono, nga na. Ngeni, ing tuknanga na ning Diyos, at libutad ding tao. Manuknangan niyang kayabe daring tao, at maging balen na lo. Akayabe re ing Diyos, at ya ing maging Diyos do. Pulisan na ing luwa, karing mataro. Mawala na ing kamatayan, ing kalungkutan, tangis at kaplas, uling ding bage sadya, linipas na lo. Nga nang sinabi nitang makaluklok king trono, ngeni, ibayo ko, ing sablang bage. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Dios. Talakadtap. Babyeku ke kayo ing metong bayong kautusan, mikakalugod kayo, antimonong makananura kayong liguran.
kayo mantabeya ke kayo. at kekaan timori. Mamamasaking may pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kalako ng udas, Jesus nga na, nganing anak na ning tao ni paligayane, at kagom na ning Diyos ni paligayan niya. Nung Diyos mi paligayan niya, kagom na, Diyos paligayan niya naman king kayang sarili, at paligayan ne pin enalambat. Anako, titak naming panawuning kaya beyo ko, lalakwanan da kayong bayong kautusan. May kakalugod kayo nung makanano ra kayong liguran. Makanyan kayo namang sukat may kakalugod. King kapamilataning pa may kakalugod yu. Karinda akikilala ring sablang tao, king ikayo, alagad da kayo. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaniti pong masanting kagat panapunan, palakpakan tayo pa ang Ginoo. Kaya pagat panapon po, kaya kayong sabla. Ang inipapo pa, salamat na ako, karening komunidad, Kristiyana, ketiking, Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes. Palakpakan tayo rin sa sarili tamo ating kareng kabetikan. Takal kong salamat, ting mapaling pamananggap yun, at the same time, pamanyagana. At siyempre, ating lawin niyo po, pibatan ko from Lourdes, Our Lady of Lourdes Parish, Angeles City. Palakpakan tayo rin sa sarili tamo ating King Angeles. Salamat From Lourdes, Angeles City to Lourdes, Kabetikan. Parewiya mo ito. Yung kikatamo pong Vicar Foreign Kenny, Father Ramil Capulong, kanya pong San Isidro Bacolor, Paris Bacolor. Iba't yung po San Isidro Paris, Tamba, Araya. Malagan mo yan, kami nga dwa yata. Ang po yung San Isidro, metong pa, San Agustin, Jad Tordera. From San Agustin, Kaingin, Masantol, San Agustin, Santa Ana, Miras. Kami nga tlo, para parang makanya, nepo. At balon nyo, kareng taga-kabetikan, salita na po tapatan, nepo. Ang nagsasama ng tapat, nagsasama ng maluwak nga na, na po siguro makayang mag-adjust keti. Baliyo, uling taga San Miguel Betis ko po, lipat yan teting balemi ketang. Siguro gawa kong tore kita, umukyat ko banda kita, kakit ko ning balemi. Nyapin diat ang metong nga grupong sinagana, kamag-anak ko ngan. Iba't ko po kayong maragula pamilya. Bale pinang kayong mikakapatad, labi kayong atlo, bawugya pa po'y tatang ko kanita. Labi kayong atlong mikakapatad, nepo, nyano karakal dening kamag-anak ko naman. Ini. At siyempre, kiniking kabetikan pong miyalwang grupo. At magkwento pong bagya, pangbitu ko niya pong assignment ini bilang pari, minuna sakop, so selection bilang deacon, kibat kiniking Bulaon Resettlement, the Good Shepherd Parish, many muna, nyaring mapilan, komunidad, ngayon may manuli na lapuatan, dati chuta, kini pong Bulaon Resettlement, keraklan may manuli na po kabeti, kanya alos ila naman, di kakakit ko pong aliwa. Big high school ko po, kiniking Dabkat, kanita Dabkat, kini Dabsuya. Kanita, maglakad kami mo. Dening anak, ngayon pangalapit daring eskwela da, mag-tricycle, tila sariling sakyan. Ikami po, from San Miguel, maglakad ko mo, hanggang Dabkat. Trade nga kami kanita, na next Friday. Yung tingalaki ang pera. Noon pa naman, bining pamagtipid at the same time. Itong exercise, po. At kibating Bulaon, miras ko po, kiniking San Rafael, Macabebe, kibat kining San Luis, Balenya po ito, at tauli, kini pong Birendera sa Medios, Paris, kiniking Balite, at taulipin, Lourdes, Angeles City, at Pangapituyo, ining Kabetikan. Balenya po, ating metong panalawe, balipit ang Salmonic Journey nga ra, Ding Salmon, dito po ano nga sana Salmon,
wari may bait na kayong metong alugal, kaya muntala kayong may ang lugal, mabirga dagat, pangalaw ta milya. Pero itang awsang na pong Salmonic journey, pota ka nung medyo panamdaman ng matuwa na lang, may nana lang, muli at muli lang ka rin, nung nuka rin lang, may bait. Sana naman ako, alima ka niya. Nung nagpalapit yung putok na kami nga kupen. Excited kong miras keti. Huling balo ko, nung deng pupuntalan mo, at the same time, nung balo mo ring dasnan mo, makayantabi lang parati. Yapin, neng kahit itang fear of the unknown, ditang mag-travel. Nung makanaan nung, neng kahit bisak mo tayo metong alugal, tatakot ka. Pero, ditang buritang lugal, burita lang buring pupuntalan, daralawan, at paindatunan. 70 tapatan ng yang taga-Betis ko, in parokya, keniging Santiago Apostol, Kenyamo. Bali niyo po, malati ko pa po na kaburing pupunta keniging katang shrine. Pa shrine kanita. In fact, kanita timpong kasal, ang pambinyag, amis ko niyan, nandin meminyag ko po lima na rin bininyag ko sa pakimpisang Angeles, ay Lourdes. Pining amis ko nga ako, dining anak, at talaga ken Diyos. Pero, kanita po, uling balang Sabado, first Saturday, nakarakalang misa, pati nga po natin ang misa, kaya ni kanita. Uling may pinatubog, manalo ang panahon. Mag-serve kami, nights kay kanita, maglakad kami mo, from San Miguel, papunta Kenny. Mag-serve kami, yapin, ining shrine na po ng Birhen ng Lourdes. Malapit kayong puso ko, very at home na ako po, bala mo, ekman kailangan magadyas. At lalo na po, reneng, kaklase pa, kahaluguran kini po king Kabetikan Bacolor. At siyempre atin pong kakwento kong yun, mag 61 na ako po kanyan po, pero ning BME maglipat kay kanito, magadyas na naman, makiabyayan ka rin ng tao, makiabyayan bang kanito pakilaling Diyos at sugiran mo naman nung makanano yung makikilala nga pong Ginoo, king balang metong at metong kay katamo. Banggit ko pin, siyempre king kay katang debosyon, mayakit yan. Ining matwang bisitas mo naman, ani kami ning call po ka na ako, itang ting kapatad kinasal ken. Sister Cora, kini ko kinasal yapin. Ang po'y santiyan. Adwa kapatad kay nila kinasal. Ganta ting pangkasal. Ang pong ita pong confirmation, uling sign rector, pwede ang mangumpil, nakarakal, makanita, unang siyempre, manaluwa, bati kang batas sa kikatamong daranasan. Yapin, buri kong sabihin kayo, very at home ko, lalong-lalo na King Birhen ng Lourdes. Siguro po, balita niyo din nga aliwa. Medyo may kakapanandaman ko pong bagya, kaslag na po niting 2025. Pero baluan niyo, ako tuturing kong milagro na, ining ka na akong kabilyan, Di na puntong enak ni talakad. January, at 2 weeks, 3 weeks, 1 month, Diyos ko, inisipan kong pilipatan, bala ako na malaos, or what? Pero panalangin ko, king ng Birhen, kapin, bisadsad ko at the same time, dindam kitang kanak nombramiento. Hanggang ko kapilan kene, May 18, 2031, 6 years po. Dindami ako, then, dasdan kaya kaya ita. Pangadita mo. Then panalangin niyo din, kangapo Lourdes, nakatindi niya po. Nakatindi, yung panalangin, lalo yung milagrong babi na kay katamo. At kay katamo, sana piniling piyaduangan tamo. Yung kay katang devotion, yaku, saksi kanita. Kanta magsalita, nagpapagkasakit mo naman. Pero ngayon may bilis ko pang magsalita. Among na kayo, may akakuhain kayo isasabihan. Ngaraan. At salamat, King Indong Birhen, Lourdes, king kayang asopan na ako, panuwalang ko, makayatabi, siyempre pating ginutamo. At para kay katamong naman, keti, nung nanuman, ing kay katamong gampanan, yapin, ing puryaning akong Ginoo, alam tok na nga pamang serbisyo kaya. Kita na ako ng committee on personnel, kalibutan na ng Marso, nung nano ka ng plano ko. Pwede kong mag-sabbatical leave, pwede kong mag-sick leave, nga ako, pero mas pinili kong gamkin mong Lourdes, kasi po, pilan bulan, tapin, bigpainawa ko, mumuli po kay kami. Pero bayo kumuli, mag-stop over pa, Kenny. Nagkailawen-lawen kay, 3 beses mo pa mamunta, Kenny,
Ano mong kinina ko kaya? Malapit yan kita kay kami. At kay kami pari, sabihan ko kay kayo, hindi nga kayong pamilya. Kung masakit ka, alang-alwang mo nang magmalasakit kay kadigay kang pamilya. Talagang makanya, nepo, huling apo nga po, piutisutos ko la. Salamat ka rin Tagalordes, ano kagana ka, no ka generous, ka rin suportada. Pero makanya manakit mo, ne kahit di sa mga kabala, ka rin parishioners, siyempre rin kapatid, ila rin susuyo, ila rin mamantabe, ila rin sasap, at suya keta. So, na namang malyari, at suya keta. Pero makaya man, matindi ka na akong kapanwalan, ikasopanan nga pong Ginoo. At katataw diyan, balo nyo din pong ikumpisal kay kayo na nandinaba ka banggit ko. Isto ka nung mama ko ka, pagdalada kang nanta, pabitbit ni, dining Lourdes, na nang pemera ka na ako. Miyalo, paka sobre, paka igo, paka plastic, paka tray, etc. Pero yan ko lang mandaralan. Baka mo naman, balo ko, dining kabitigan, may sadyala naman, at tinakamandas na. Nepo, tingkong alak mo lang daralan, napon di rin dako metong ng tray empanada. Ang pong metong nata, igong pichi-pichi. Maning megal musal kayo nang dinaba, kapter damas, piso rosolon mita. Dala ko sa akin ni Reta. Maning sorry, kabetikan, pengan dala, rening yun. Dening kwara po, hay. Pero tingkong darala, nandinikit niya po siguro itang cross, ne? Maning pisal ko. Metong kareng baryo kay pabanggitan na lagyo, kay Bacolor, niya po kasing dikon ko, yasen ko keng Social Action Center akong Pangabe, kaya pagkait panilyo, ne? Itang metong abisitas kanita, lilikas mila rin gamit. Kasi sabihan namin maglahar, lakodo gamit, sayang na, rening gamit da, rening bisitas. Elabisa, retang tao ka rin. Edaisipan, mitambunan, nanong mitambunan, kasalesa yung panahon, ngara, naman maglahar, ngara. O nenge da po rin pakalkal, o nenge itong kingwa. Itang cross, sira-sira ni itang cross da. Sira-sira ni tapin, pesa, maske. Yung gawa kong mission cross. Yung mas kinukan kumuntang parokya, deng anam parokya, assignment, mi-assign ko, yung pidala-dala ko yan. Ala kong darala, nunemoy Kristo, itang cross ay ita. At po yung pag-bless. Yung daon kay mission cross, nandin ba ita mo po sa wari, yung pemendisyon ko naman, at yung tradisyon ka rin, Jesuit kasi, potang kayo ba mag-retreat, mag-recollection, itang cross yung pamendisyon da. Makaya mo naman po ito, para kay katam kabetikan. Pero pangako ko naman, bandang tauli, potang mayaring mission ko, ibalik kayo po itang krusayta nung nuka rin niya may libatan. Sabihin ko na kayo kanita po tang tauli. Yung kanino yan, po. Pero makanyan man, ko kalingwan din nga mano lang Mother Teresa of Calcutta, Misan po, retreat na po rin, pari, kardinal, obispo, yung speaker, yung Mother Teresa of Calcutta, ngayon Santana, Nano kaya sabihan na niyan? Matong babae, medong madre. Ano kaya ang sasabihin niya? Nga na, Bana sinabi na pong Mother Teresa of Calcutta, give me Jesus, my dear brothers, my dear brother priests, cardinals, give us Jesus, only Jesus, and nothing but Jesus. At suya kini, in ginutang Yesu Kristo, ikikatang maya papastol, at the same time, King Angeles, bakalantaya naman, suya naman ka rin. Importante yung kikatang pamiyabiyabe, nga ng Yesu Kristo, may kakalugod kayo, ang timor mga nanda kong liguran, lalakwan na kayo, dapat yung nugod ay tiyang manatili. People will know you that you are my disciples if you love one another. Kitang klaseng lugod ay ito, karinta mo makilala bilang alagad ng Kristo. Kalupaning itong Birhen Maria. Sana pin, alang makapikuani kay katam king lugod. Gyang ning kay, bigit parmingo, magdrama-drama tamo, karering despedida. April 29, pag-despedida na mabili ka parokya. O neng pagsabi ko mayap, isto na ita. O neng balang Maria. Kaya bita, pibata, burida ilaman magkala. Pero okay mo, ka na salamat. King Lugodio, kaya King Angeles. At kini po, King Lourdes, kabetikan, sana pining nga pong Ginoo, yung malugod na Diyos, yung kikatang danasan, King Lugod, karin tami sadsan, karin tama na kumpe.
manggaman kapilan. Amen. Talakad ta po, ipasyag tayo kikatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, ipamlubos mayupaya. Ipamlubos mayupaya. Di na lang kimbano ang ponyato, King sablang mayayakit ampon mayayakit. At King metong nga Ginoo, Yesu Kristo, anak ng bugtong nga Diyos, mibay tiig pa, bayo pa King sablang panahon, Diyos ibat King Diyos, sala ibat King sala, Diyos sa tutu, ibat King Diyos sa tutu, mibait megawa, kayagong King panga Diyos ningigpa, King kapamilatana megawaing sabla, King uli tamong tao at paulining pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao lalang ning banal espiritu, King Birhen Maria at milyari ang tao, mi pakuya King Cruz pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, dinasaya, meteya at mikutkot, at sinubli ang medye, King Katlungaldo, agpang King ulaning kasulatan. At minukyat ya banwa, makaluklok ya wananing igpa, pasibayang datang mipnong ligaya, ban mukum karing mabye ampon menga mate, at inkayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko King Banal Espiritu, Ginoo ampon babyebye, amenibat King igpa ampon King anak, akang bening igpa ampon ning anak, miyagnan misasamban, ampon mipaligayan. Menas bukya King kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko King metong akapulungan, banal, katolika at apostolika, papasyag ko King ating metong abinyag, King pangapatawad daring kasalanan, at panayan ko ing pangasablirang mering mete, ating biye datang alanangga. Amen. Manalangin tamo, King Diyos, sa minunang linugod kaya katamo, bantamong mikakalugod kalupa nung makananong nakatang liguran. Kaya nga tamong manigapu kaya, Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin mi. Para karing sablang Kristiyano, banitang migligtas karing Ebreyo, pangayalipan da Egypto, iligtas niya naman ing balayana, King pangayalipan King kasalanan, ipanalangin ta King Ginoo. Para karing mamuntukan tamo, at para King bansa tamo, ban kanita kabang susulong tamo naman, King kametungan ampong pamagsarili, sumulong tamo naman King kasalpantayanan Kristiyano, ipanalangin tamo King Ginoo. Para karing sablang at yuking sakit, at karing daralan kapag subukan, banang apakilala karelang Kristo, King ing kasakitan ampong pamayla sa King Cruz, painturo King ligaya ning pangasubling niye, ipanalangin ta King Ginoo. Para kaniting balen, baning Kristong sinubling mebye, miyaya karing puso tamo, at papanatilya na katamong makayagom King lugod na, ipanalangin ta King Ginoo. Para King kakatamong Santo Papa, Papa Leo ika-14, manansa ng agampanan na ing pamamastul, King katungkulan na pigkalubna ning Diyos kaya, bilang Santo Papa, apakit ning lugod ng Kristo, karing sablang tao, panalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin ni. Para King kakatamong bayang pura paroko, o rektor na ning shrine ning Lourdes, yamong per, di na ning masika na ng pamikakatawan, pamisip, ning Ginoo bang misusundong ing kayang pamanyuyo bilang kayang pari king kayang balayan, ipanalangin tamo King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo laring panalangin ni. O malugod ay pa, dinihan mo kaming pialimbawanan king pamikakalugod, ing lugod ng Kristong pigkalugke kami. Mananasa ng agampanan mi iting kayang kautusan, bang may yakit ing ke kaming pangayalagad kaya, ulingeng ginumi atari, manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katangdaon matanggapla, harapaning Diyos sa mayupayang tuto. Tanggapanin saning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuriang po ni kaligaya ning lagyuna, kay kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Diyos higpami, king kapamilataning pamakyabe mi, king pangadaw na niting banal na sakripisyo, papalirian mo king mirakayanan king kadiosan mo. Pagkalam mo sana king katutuan na kikilala mi keko, mi patutuanan ka ring aliwaking mayaming panugali. Tiyadan mi kapamilatan ng Hesu Kristong ginome. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At keka antimori, itas sila ding pusoyo. makatas na laking gino. Pasalamatan tayong gino, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat ang pangmatulid ding purian at pasalamatan dako, kapilan man at nukarin man o gino, lalong-lana kaniting panonamiyay ni Kristo ing Paskuami. Ampat king pangasintang ning matwang pangatao, mi bayong pong misubli ing sablang binating ning kasalanan, at ing genapan ang pon ulaganing biye, mi subling kabilugan ke kami king pangayagom mi kang Kristo. Inyasat maglapo king tulang daralanan iting Pasko, ting sablang tao king mabilagayato. Ikapining banaloig pay king sibol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalagang pume,
itugtugming espiritu mo babo darating dawan, ban para kay kami maging katawan at daya nala ning ginaming Yesu Kristo. At tatanda namin po kanitang benging mi panganyayaya, at bay na kusang loob dinaw ning bena, king pamilas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ne at binyene kaning disipulo nga na, kuanan iti ikay nganat kananye, uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene karing kayong disipulo nga na, punanyiti ko ngan minum ko kaniti, uling iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at ing alanganggang tipan, ami bobo para kay karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Sinubli ang bebye, aleluya. Sinubli ang bebye, aleluya. Aleluya. Inyang ining gaganakan miyo mapamakalunigig pa, ing kamatayan at pangasbili ng mebye ning anak mo, darami kay ting tinape ning be at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepalirian mo keng matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keko. At mapangbabaming pagamwa mo, kingi kami ng salang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meo ipaing banala kapulungan mong makalaganap king meto yatu bang miganapya king lugud kambenang Leoy kalabing apat ing papami i Florentino ing arsobispo mi Pasiano ing arsobispo emerito ading sablang pari ampong diakono ading sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula ng mading kapatid ming aminuna ng pepainawa king piyong kapanayan ing pangasubling mebye idala mo laring sablang miyahon na king pakalulo mo, kaya tang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, pagamuha maminggawan mo kaya ang karapat dapat magkamit king biyang alanangga, pangkambening mo na Birhen Maria, ay indunin Diyos, kambenang San Jose kayang esposo, kambering kaya kanong apostol, kambenang Santa Bernardita, San Juan Pablong Kadwa, San Juan Maria Binay, ading sablang banal, ami biyeng kalugod-lugod keka, kaya kabandaring panahon, apurian ang pong paligenda ka, kapamila tayong Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagom ning Espiritong banal, sablang ligaya dangal keka, umayo pa yang igpa ang gaking alanangga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Ing Diyos, igpatayang malugod, mapamatawad at maganakha. Manalantaging mipnong kapanaligan, king igpata mong at subanwang. Sa manyaying lagyo mo, tatangke kami,
ari mo, pamintuan yaing loob mo, keti sulip antibanwa, keti sulip antibanwa. Kapalan mi King Aldo, Biemo King Aldo ngeni, at ipatawad mo ring salamike ka, anting pamamatawad mi, karing mika salakit kami, emo kay maisaul king tukso. Nunay kabus, King Marong. Ikabus mo kami Ginoo, King Sablang Marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panahon mi. Banking sahop ning kay kang pakalulo, parat kay mikabus King kasalanan, miligtas King Sablang kaligaligan. Kamampanay ming panyatang Yesu Kristo, kay kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayo pa yan, amponing ligaya, manggaman King Alananga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantayanan din kay kang iglesia, pamayaban met bilugan at pangking kaburian mo, higang mabibiyempong magari, manggaman King Alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabes ang parati kay kayangan. At keka antimori. Ipakit tapong ining misasan metong tamungan King kapayapan. Peace be. Kaluguran kong kapatado ining ginutang Hesu Kristo, ing kordera ning Dios sa milalakoking kasalanan ning yato. Mapalad tabi tam sa blang lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kayo. Ginoo. Ginoo kumatampang tanggap keka, dapat kag kasimay nga mano mo, kumayap na ko.
Talakad ta po para king tauling panalangin. Manalangin tamo. O Diyos sa Ginome, manatili kang mamantabe king balayan mo, at pagkalo mo king ring sablang milaw, karing banal mong misteryo, manatili lang mi babayo pa mi biyebye. Itiadan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. At lapong pangadyan jubilee prayer po pala Kenny, si Claude tamo para king panalangin ng jubileo. Igpamedyo banwa, ing kasalpantianan na pigkala mo kay kami, king kang anak, Yesu Kristo, ake keng kapatad, at ingapining pamikalugod ake kang pepalablaban, karing puso me, kapamilataning banal ay Espiritu. Gisinga na sanang pasibay kay kami, ing nuwan ang kapanayan para king panyatang ning kay kang kayarian. Ibayo na kami sana ning kay kang grasya, baking maging alang pagalatalak pangambul, ding binining maya pabalita. Diti sanang bini, ibayo ra kami kapilubluban, ikaming ketawan ating meto sikluban, king mipnong pamanenaya, king metong bayong banwat, metong bayong yato, potang medo pag nila, ring upaya ning lewakan, ing kekang nigaya sunlag ning alangangga. Ing grasya na sana niting ubideyo, gisinga na sana kay kami, ikaming peregrino ning kapanayan, ing pamagdulap karing bandining banwa, iti mo namang grasya kalat na saning tula at kapayapan, ning kekeng tagapagligtas king mabirugayato. Kekeng Diyos, nuwan ay alangangga, miyabing nigayat kapurian, manggaman king alangangga. Amen. Talakad tapo para king panalangin ng Lourdes. O kapilanman, Birhen na kalinislisan induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka rin maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan, ampuan kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, ketulaming gewang suging sangtuaryo, ibat ka rin payabot mula din kay kang kasopan, at dakal na ng masakit, akinayap ka rin kanilang paramdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kabanaligan, banaduan ng pamamaritan mong indo, o indong kaluglugod, panikwanan mo sang may pagkalob ko, kaya duanan, anting kapasalamatan ka rin sa mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan,
Ban mi senaldo, makapakirake ko, kingke kang ligaya. Amen. Amen. Impa mi chuka banwa mi sambanyi dagyom o datang kay kaming karian pamtan ket suri panti banwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibiyem mo kaya kami king aldong eni. Amponi patawad mo kaya kami ring sala mi keko. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yam kaya paisaw kintukso no na ikabas mo kami king marok. Babo Maria mi pno ka king grasya giring Diyos chukeka. Tuan ka karing sablang babay no niya palabang buong tiyan mi Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni. Ligay Amen. king pampod kinakampon king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Palakpan tayo pingindang biyaya ng Lourdes. Masalamat ko po pasibayo karining kiniking komunidad kristyana kiting Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes Kabetikan. Palakpan tayo rin sarili tamo, dakal pong salamat king pamanyagana. At siyempre, for the last time, king Lady of Lourdes Paris, Angeles City, pamanimunan ng Brother Tony Alfonso. Ding imayalong barangay, sakop na, at mga muna man ding Madre Dominicana. Salamat po, Parisinas ko lang naman din, king Meaning, San Angeles. Ang pong siyempre kang Father Ramil, kapulong kay Katang Bigar Foreign, karing